Ya roh ya utrai. Ko himen ko para ba ir ha utrai Jesus Christ. Minda kasngi ngako ban hikai sakawai pa ke jimpau janga Maria Teisoti ha Kerala Kottayam ha kawai ke jaka kabakerteng kura vilangad. Hangdo kaladon kawai ke imane bahe kabala ainam ai burom ya ka Maria Teisoti. Bakat kum ka history baki bakane kalong ka jimpau baning kong tam jonga Maria Teisoti hadin ka jingshim no iyaka shabane. Kane kalajia house name Shispa San Edi. Ha kato kanungud ki kinna basharai masi badki ki blang. Kini ki kinna kidang ab blang ha uwi ulum bad kalalam ka jaka paterkom omdon bam kini ki kinna kilas tangban tengan kilas tangban seliang te ka Maria Teisoti kalawan pau ha kine ki kinna bad kala ai roti yaki ban bam namda kala ta dakati jonga ha ka kindo baturkom handa lamino ya ka umpolio bad kikina kilayo di ya ka bad enda kini kikina kilalay paisha king jogi kilayo tu ya ka ne ka bajia bad baro ki nongsham snom kilawan pe dia kata ka jaka bad handa kilala ya ka ne ka shisha umpolio bashisha bad kilalingo kumno kain kalaban mi ya ka naka jaka kabaterkom bad kala kilangi bakalong ka kamperla shisha hakaju kata ka porki Maria Teisoti kalawan pau biang bad kala kendo yaki bapide ban snano teno kawe ka imane hajan jong kaneka umpoliu kabala mi bad kala kalalong ka umpoliu kaba palla nagabenda baro ke bala di na kato bad ke bala ta da kata ka na kane ka polio bad ko himen ko para nadu kata ka por kilateno ya ke yimane bala ainam ya ka Maria Teisoti bad handa kalastang banjia ya ki kampla ba per kibru ke bala pendon kam ya ka nakane ka umpolio kilastang banyo jinkia bapela bad kibala duai hakamat ka Maria Teisoti kilastang ban penio ya ka bap kipan ya ka jintumo jongi bad kalastang ban priang ya ka kerteng badon burom jonga Maria Teisoti keleng bad nangta ko himmen ko para house ha ka spasnem kat Henry eye kila mudban piniang kawai ka dim pana balasna daka mausiang but kalalong ka bakya but kalalong ka bajrom bad bon ki beryu kila persyang ban piniang ya ka dim pana Henry Kim Shimlala Satya lakia palan bad kila perkam ngin kinra yau hati bantanno ya kanega din pana banyara ban penian wan hadin ka jingwan jangga hati bad ki rangkat bad ki jingyarab jangi paid babaro jangga parish kim shimlala ban penian ya kanega din pana nangda kila snow tight kila snow jrem kidang shong ki paid ba kidang wajimut hakano kadur kila ban penian ya kanega din pana hakata kapor lawan syaki kaweka meyi bala teman pa pat kalawan yang hakama jongi bat kala kali bale pi baro pi kuslai bat kala jayu bat bona pleng jongi kim shim ko ban jubab ya kata ka meyi namar kala teman karon kamayu hapadeng jongi kaba kilas no kudlan pada kato kan nungod kila nila persyang ban peniang kane kadim pana henrangim syam lala satya namar kala kia palat bad kata ka mayin kala yaki ya ngaru ngan ya rap ya pi to ngibaro ngin ya trailan sasya singin persyang kata ka meiru kala kata iya kata ka
dempana bad haba kilastang ban persyang haga sin baar kilala ban rasuk iya ke dempana kilala ban penian ban enda kilada penian ba kini ki beri kila pe hamnu kadon kata ka meyi kabala ai jimul kabala yarab yaki henry kim shim la lapshu yaka hakata ka por kila stang ban snoutu bade ka maria te soti bala wan ban yarab yaki ha ka jing ja ka joki bar ko himban ko para nanda ka maria te soti kala yarab ru ya bol mot ki beri ban kala ka bamul kane ka jaka korovelengad Jongka Basilika ka imane jongka Maria Teisoti hakurovelangar ka kerlalang ka jaka papediang ya baro ki jait niam mano ba tursha kane ki imane badia ka na ka polio kiyo ya ka bor ka bakar panjang ubale bad shisin ladon uwe o samala Hindu uba panjur Ulatrang na do dangkina balong Kristen Catholic Henry kaladon ka hain na kibahalor jong niam Hindu lada uno ubriu kelan niam Kristen kinsa kinino ya ka kindo ka spa te nurchu ban kelalong Kristen kalapoy ka por ula panjur bad udon hatmir ka jinia kibahin jongu kiong uni kabanang kinna ula trang balong Kristen temindang lekum no inai baptisma no Henry uni paduang em ngam tren hakata ka por kawan pau hawu ya ka Maria Teisoti kalayang hakama jongu bad ula kendu yau paude balong Catholic bad unsayo bor ya ka kelip ma ula pedian ya ka baptisma ula yo jinko jinkia Kamaria Teisoti kala kellalong ka dakashin hangne haka korovelengan kala ay upu iya kikinaban bam kala ay umpolium kane kadondro ki babatay kane kalong ka dakat shang ka Eucharist bakoy bat ka baptisma bon ki brio ki kla ka bamod ki balatur sha kane ka jaka bon ki brio na ki vepat ki niam ki wan bot ballong ki Catholic hagine ki por balade prungi yusno bad kawai ka longumi na ka niam Hindu kaladon ka jimpang psoriasis bar shiriniang jonga bar kala lesha kane ka polio bar kala di ya ka bar kala ta ya ka habar shiriniang jonga ya kata ka juga kelima kala lai luit na ka jimpang psoriasis ko himen ko para ka Eucharist pakhui bar ka baptisma kalong ka bakongsan ka Maria Teisoti ka kindu yangiru bangide balong ki kun jonga Eucharist bakui ngide balong ro ki kun ke bayim shisha ya ka jinge ka jongi nama kalong ka nungyara kalong ka nungyasai naga benda baro ki kun hapadenge jingshitam kawan ban pentengen yangi kawan ban yada yangi kawan ban yarap yangi ko himen ko para nginang duai shirhem nginang yajan badutrai nginang hidia ka Maria Teisoti ha ka jingim jogiru nginang penprianru ya ka jingru yobala ya ka Maria Teisoti ha ki himen ki para jogi lamba ke ne ki jimpa baro ka hikayangi kalong ka kemi shisha kalong ka kemi jogo bale shisha pat ka shong ha bane bomde kumba perkhat bon ke beriu ba ka Maria Teisoti kadon ka kerdan ka bakerpam ha ka jingim ka jogi awe Maria Ublay badon bor baro en kar koyepi opam bado khol bado men siyam bakoi amen